अकीबा मौंग पुथोपीबसु अखोई थेंगजरे अदुरा अखोईगी साइटगिदी सेंगदोकपा याउदे हाइदना मयामना अदुम हाइबिरई अदु ngasi अहानबो ओइना अखोइना मसिगी प्रेस की मीडिया से कौजबनी अखोईगी मीडिया सेल दा हाइजरगा अखोई हॉस्पिटल की साइट कॉलेज की साइट तगी अमसुंग टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की साइट तगी अखोईगी डॉक्टर इबोहल प्लास्टिक सर्जरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रामेश्वर गायनी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर धनराज मेडिसिन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर सूरज अखोइना मयामदा करीगुंबा वाही खरदंग फोंदोकसगी हाइना तौबनी रिम्स इम्फाल से मैम खंबीबदुनी अखोई रिम्स की ओनदी मणिपुर की ओनदी माइनी अमदा चखिबदा अखोई बौबा हेक रिम्स है हाइबदा मीना खंबीदबा लेते इंडिया पुंबदा मागी अदुकी मतिक अखोई स्टेटस सी फजना लवी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अमा ओइरुबना अदु मसिबु चाकना बा होनबसे अखोई कन्ना होनजे अंदकतदा अखोई सी हंदकी चई अमा सिदा अमा मखाई फाद्रीसिदा अखोई ओपन हार्ट सर्जरी निफु हेना तौबा ngamgre अनाबसिदा लोइना पैसा चंगदना किडनी ट्रांसप्लांट कन्न होनदना निपान तौग्रे सुमाइन तौदना अतोपा अनोबो खुजुकलाई लौदना होनबसि याम कन्न होनै तौदु लाइबक थिबदी हंदकी लास्ट 1.5 मंथ्स याम थोनिंगदबा थौदो खरा थोई मसिदा अखोईगिदी ऑफिशियल नॉर्म्स मैम लेबनिना नॉर्मगी मतुंगिना इंक्वायरी तौदना लेबसिदा पब्लिक सी तौरे ना हाइदोकपसि हेक माना पुलिस रिपोर्ट तौरे पुलिस की सब ड्यूटीज होइबनिना हाइबा ngamde अदुगुंबा खरा अखोइदा वीकनेस खरा लेजै हाइबसे हाइजगे अदुगा मयामना वाबीबा अखोइ लोइनम उजरे आई याम थागतनिंगबदी टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ना अमसुंग लेरिबे एसोसिएशन मयामना अखोइ मणिपुर की नमुक्ता लेजबनी अखोइसु मयाम की सेबागिनी मसि खलगा हयेंगी अयुकी पुंग 9 दगी ओपीडी अमसुंग कैजुअलिटी अनिमक हांगबा हाइदना मयामना उजिक लौथोपीरे हाइना आई ताजै चेदु फंगिरगनी अखोइगी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट तदी अखोइदी नुंदांग चुप्पा अयुक चुप्पा नुंथिन चुप्पा लेदनदी याम कन होनजै दुगा कम्युनिकेशन खरा वाटपा खोटपा यावबसिदी अखोइदी मतम मतम की केनोनी खरा अखोइदसु अखोइसु रूल्स बाइन तौबनिना को अखोइसु यामना पांगन थोपा ngamdaba matam yawi तौदु तुंगदा अखोइ हाइरिबा लोइनमक अखोइ लौसन जगे चुमी पब्लिक परसेप्शन हाइबसे अखोइगी आईएनआई अमा ओनबदा नत्रगना अखोइगी एनआईआरएफआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क दा याम चाउबा रोल अमनी पब्लिक परसेप्शन की मार्क याम लई मसीदा अखोइ मार्क हंदहनबा यादे अदुना मयामनसु मतेंग पांगबिउ अखोइसु अंगंबा थाकता मतुंगदसु थोक्तनबा अदुगा हाइरिबा ताजरिबा मयामसे अखोइ लौसन जरगा मसी अखोइ मोहन्ना करेक्टिव मेजर्स लौजगे हाइबिसे हाइजगे सर मिरोल बिल लेतबगी मतंग दो होइरा ऑप्शन गाइनी क्वेश्चन से आई साइड के इंग सिंदोक जगे नसाई ऑपरेशन तौर मतुंगदा अंगा खावलौतु पाइब अहानबगी ऑपरेशन सिजरन सेक्शन अंगा पोपगी ऑपरेशन जे पुक हांगना तवसी अखन सिजरन सेक्शन कवे हजिकी हाइबा पेशेंट जी मंजू हाइबा पेशेंट जी पुंग अमा मखाय अनि की ममांगदा सिजरन सेक्शन तौरगा ऑपरेशन तौरे सिजरन सेक्शन तौर मतुंगदा मागी ई हादबा हाइबदी ब्लीडिंग तौर अंगा खावदगी ब्लीडिंग तौरपसी पीपीआई हाइनै मसी मैनेजमेंट जे कोइना हिदा कापगा अंगा खावजी कंजललगा ब्लीडिंग कंट्रोल तौनबा मेडिसिन की मतेंग लौरगा हिदा कापगा होनै अदुदा ngamakragadi ई थोलैबा ऑर्गन दो सैक्रिफाइस तौनै सैक्रिफाइस तौ हाबिदि अंगा खावद लौथोकनै मागी मदर दु सेव तौनबा अदुना अंगा खाव लौथोकपै मरमजे मदर दु सेव तौनबा ब्लीडिंग तौरबा साइड तो लौथोक कनामी मखादा लाइन चथबो ओइदिनो डॉक्टर प्रीतम गी डॉक्टर प्रीतम हुजूर ग्रीम्स हॉस्पिटल दे लाई मा कना की मखादा लेबनो दी निमित्तुगी डॉक्टर दो मा संडे दा ताबा डॉक्टर दी वरमने डॉक्टर दी सब ताबा खंजदे आईसीयू दा ट्रीटमेंट तौखिबा डॉक्टर प्रीतम से आईसीयू दा मतम खरा तवरमी अखोइना ताबदा तो हॉस्पिटल कुइगा मसाइ केंदे थोदोकपा अदुदी मीगी रूमर ओइगेनी अखोइना थाजब लेते कोइदी रूल्स खरन बाइन तौबनिना व्हिच इज ऑलरेडी पुलिस कंप्लेन अमा लेबनिना मागी मरमदा याम ngang खोटपदी अखोइदा खितंग अखोइगी पावर की वांगमदा ओइगनी तौदु मेडिसिन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट ना खरददी वाही अमनिदे थंबियो हैना हाइजगे एक्जेक्टली मिंगोय कगे दु हाइजरोय को कोइना व्हाटएवर कोइना फंगबा जुपोली इन्वेस्टिगेट तौरिबनिना एवरीथिंग लाइक डिस्क्लोज बुदि नोइत्रे व्हाटएवर हिस्ट्री कोइना लाइबदुदि पेशेंट हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म लॉन्ग स्टैंडिंग सांग अल्कोहल सिजनरपगी बारी दि लाइरे मसागी बिलिरुबिन 10 above को मीगी बिलिरुबिन जुवान मखा 10 times ना वांग मसालोई जॉन्डिस पूरा नापू चंगब केनोने माय लिवर एंजाइम्स डिफाइंड वांग ना कोई मोर देन 10 times 20 times वांग अब दुम लिवर की डीकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज अमनी दुम मदे कोई द कंफर्म ओर बपोन
लेरिबा मेन पावर सिंग स्टेबलाइज तौर मनुंग दे लेरिबा बेच कराई हांगी करी दे ले आइसु हांग्रा हांगदबा दु मैम तो यंगना बने देशना ला खुद फट फट चंग फट चंग दुदी कसु गवर्नमेंट सेंटर दे कसु जु वागने कोइना छु ngam मुदुं नते लेरिब सिचुएशन दे मतुं हैंडल तौ बने अदुना तसेंगना हाला पुं क्या ahum laga I think he died around 6:35 is that is not a very much delayed some job delay ne di kaso the casualty da koi 1 day lere 2 day lere ga dum story din na te da doctors amasung kenona routine cancel torpanina hospital de de koi yam ka na wangang bangam jararoi but koi gi di doctor sing da request tau jaraga yari gai public ki khanbiraga manipur parjama khanbiraga yari gai thuna hangdok piro makoi gi demand phangba phangda ba haibida makoi na yabi dana hayeng pung nipan de gi hangani haibise ai di yamna mayam du su amasung thokriba awaba pa mayam da awaba lai gi ba du gi namak yam nungai jade taudu yari gai thuna mu resume torok pase sigi damak de yam nungai je haji di number 1 anabagi site gi haile gi drabagi site gi police ta complaint tawi police na already case locally aduga press locally aduga mokoisi amadi ngasi huji huji inquiry ma tawri sida tawbanate directorate of health akoi gi director health na chairman oiba mali ai kana team yawbunu di khangde adugi tawri simasu already kano team constitute tawre hai batai moi mi myam kaura ani ayambada amu inquiry ma se mi yankai humbudi inquiry tawi tariba chowkidar dagi megi nurse dagi attendant doctor loina maki jawan lawrakani adudi matam khardi adum lawbani do huji dik inquiry di tawri han thaje ai khoi gi doctor si ahambada doctor si ahambada number 1 mayamna lairik khata kanna sum tawraga laaga mi gi public dealing haitaba haibagi question se mayam raise tawi masi mahum sirda nate mahum khuri maktani india de especially kaigino da aduna india government na nmc na yam kana locally ngasi hayeng digi mbbs na we class hogani amani nifuni se karim ta tamoi moi je only it comedy attitude how nangna kamaina behave tawgadage mi amada anaba mana laaga ai se anaba ne hena khallaga ek tawbudu tambiu haibani ai nare haraga lai se ai ni ko haraga behave tawba tamba attitude communication kamain kamuke adung haga tawgani aduna course hoi adum yam change tawna bo honari ekoi gi site gi su rimski site gi su psychologists kai ka tawdana mayam tawdana ekoi ji wari sadana kamaina communicate tawge hai besi khanari tawdu ba ekoi da neglect mti tasing nei doctor ma neglect tawroi tawbagi wasi su thodok pa leiroi tawdu kamain tawge da rimsi yamna overburden oi hoji hoji casualty da phamung humbu lei tawdu na han numdang si masing thi da patient chamaga ni phuji phamung de le akoi jo anaba masi lebak ka thamba yada bani na tori se maga ubiramani iban chanda dara mapan da no puthui aduna doctor gi masing di hingalak ta ba akoi jo hone intern atopa department da taba doctor sing pusalak na casualty da doctor tram nga hapkali nurse jenims gi kunwar ga bau handa tawi adagi akoi gi disaster team gain leiba suppose ujik si ira ma thue suddenly mi kunthra lai nurse kar si puthokna ba koi system ga leidra adu posandana di am kanne di hone yamak panina amana ama pelen besi kitang wala kani se ai ultrasound nam tawgen lai na taga ct scan nam tawgen lai rims di ct scan se amuk ta chama ngai dur ni nu amom de minute manga de sanga su ma aina ngai dur is ai sele nam kunde le resu ai di minute pung ama makhai di ngai rane ad mi se adum naraga ga lak panina yam na pen na di si mayam su kitadi khangbi wa khoi su akoi gi site gi angam badi hone jage like mrim to with pung khai ma pungam chani ai amarai ani ngai ra ai pung ani ngai ra ka doine ba adugum da ai khoi gisu main power wat pin na siluk chin ji katam wai adura no pam torga telephone torga nang sapchane sire lau kholu kai na mapan de tongri bu khonri ba sigi phibum ji de khoi de kitang ngamba wali ai khoi gi leiri ba resource sina so saiba tare ko sina ai khoi si rimsa hoju ji nurse lising amanga chani darkar akoi gi phamung gi strength se paru raga hojik leiri ba nurse hom chamri sena di karam tar pen bangam ro haibasi akoi kanna so honai tawdu ministry gi akoi di directly ministry gi makha de lebi ni ministry na mu approve tawraga finance thakali finance gi lan bhengam da post creation se akoi yam kana adwain hona jai mayam na su khar di yengbiu public na to understand to biu akoi gi site gi so angam hona jage mayam press ki jinau mayam social organization leiri mayam so koi de suggestion pbu akoi su tungda mayam gi pe na ba amasung
नुंगाइतबा फतबा इंसिडेंट थोक्तनबा होनवाइसे कोई लोइनम कन्न होनजगे हाइसे हाइजे कोई कैजुअलिटी लाइबा कोई एज पर व्हाटएवर गवर्नमेंट नॉर्म्स होइजनु डॉक्टर अमगा याम 7-8 पेशेंट मुक्तन पीरिस हियर डॉक्टर पेशेंट रेशियो is at least डॉक्टर अमगा पेशेंट 30-40 की रेशियो ने but they are doing their best sambi jamani casualty like they are doing their best moi gi ngamjaba level da tawriba masida kuina department side ke we give every support to them whatever kuina only thing we can do is give support because manpower is not coming load is coming everyone is coming to the rims is tertiary center or primary center is very difficult it works both as a primary center as a tertiary center also highest level AIMS level is work to only from na just like primary health center ne yeng do patient me pulap haijalakani adu doctor ki capacity do overwork wherever chak charak taraba kuina thabak tor somebody sometimes there are somebody human nature ni kana mu irritate over me dum yorong ani I am not saying every doctor will be like that sidi mi be honu sane ba overwork wherever overburden or pushing do mo sing the understanding ko kitang leibam ju chumme as a head of department we understand we moi tori badu tori si wai kholi ma tori tu mudre du tori loi khange du masigi portsima number 1 koi gi issue ne ana casualty da sida du doctor adu but if we really see atop medical college ama yeng biu akoi leiba problems go moi kam kayam koi gi rims no na apollo ga de gi escort ka compare to the yaro private ka government center ama ga college no compare to the yaro a government college has to be compared with another government college moi the work tori ba moi ki casualty ki load moi the tori doctor na tori me am ji khoi sigam kam khena ge che sim juk tang yeng bam ju change do ultimately rims is ours mayam gini khoi mayam gini moi ju angam honari khoi mayam support toxin bidana moi ju whatever moi level khona jari da khoi ne hena support toxin bi bachina khoi site di chumbra ne khanjai ai khoi di ministry gi guidelines matungina private practice toba yade private practice toba yade haibaji handaki jahi da su handaki august da thoi 2024 da thoi handaki last 2 years da already see dom pairaga pabiu ahumlak not every staff si loina mok want taurabani kano si faculty kharana chalamagadi masi conduct rules ki matungina masi action Lougani any such unauthorized absence during duty hour will be viewed seriously and disciplinary proceedings will be initiated as per rules aduga faculty member loina mak laigadam ni haina adum hanjan thoi anybody mayam su sadok pibiu aikoida complaint tobiu rimski grievance cell lai adura adum complaint tobiu whatsapp number lai bani rimski grievance ki adu mayam do tawraga mayam da soidana kaino do aikoida su kaino tobiu aduga rimsna gi di athing bagi lai adu doctor actually what ki yawja kam yawja madu hanagi incident ai thodokpa warning piba khotpa adu gumbadi ui aduga essas mana thabak lokthokpa terminate toba adum bagi de incidents tu ude aduga kana gumba bagi kano lagadi inquiry togani aduga usually mayam su report toba ma changi report toraga isamang ne inquiry toba yawi adu yengori mi duna magi details pibio har pi yada ba anaba yengam bagi si piro har pi yada ba kuno action lobang am da matang su yam yawgi adugum su thengnai adu complaint tawbirba sing na su full proof yorga tawbiro hai ba chai dege aikoi gi site su angam thakta phunajege sugum si tawdana ba aduga hojikti aina haibada private practice yamadi curb tawre hana khanjai mayam na mapanda private chatna kotna tawbasi ai yam ka haina di ai gi as an hospital gi site gi amasu green ki site gi yam ka haina chawna ubudi ude tawbu yar magadi mayam report tawbiyo ko action lawjege akoi chu phabangam na bhuna je rims ai ngasai de haje do akoi di khut pulaga thabak tawbugum bani akoi di mana akoi gi rims ki bylaws lai rimski bylaws lai akoi gi memorandum of the association hai akoi na sigi matungina kanagi kari power legi hai legi adugi matungina mangon suma torma matamda magi central services rule simon lei ko adugi matungina chapchana ma rule book to yarong bani tawdabu rimski di magi actual power si kanada lei beno hai do adudi bylaw gi matungina aduga kari position piga de hai bisi bylaw gi matungina decide tawgani mayamadi intern di usually yengoi intern di bp on gumba kari gumba tawbudagi na thodokpa I chingba gumba ma di hamba tammi bu matam ni mangondri kemte piro once ma intern do matung ma si fully qualified doctor amani nang ana bi yengba yare haina ma permission am pigani adugi matam di ma yengani tawudu bu ma masamati amuksu yenghalloi tawudu bu aduga si matungda md tamba satra magi md intern lairani house surgeon lairani adu matungda ma si pg chai hum tamgani chai hum si first year de usually piro first year di kana gum makha da ma si work togani
second year dagi di masi role pi ba by 1 year mi si phaduna koi experience su sei ama didi phajuna adum safe oiba doctor ama oire aduna mana ayamba main work si ma tawgani mai mathaka third year lagini tawdu aru matang hek yobada second year third year sina hek problem chingnaragadi mai mathaka senior resident am lagini senior resident di MD pass tawraba aduga masi hospital dubu pu haidana thambane consultancy lai consultancy union da ama laibiyo ani laibiyo anaba kaini da mi samri lai hairo consultant ama mi samri yengba ngamponte ama omne minute manga yengba da minute listing ani ni minute listing ani haire se it will take 10 hours 20 hours changrane adu mayam loina upuna yengmina da ya de problem dai matam da professor chatkani consultancy di loina mag yengba de ngamoi tawdu mi de manipur di pikpani na ngasi kana tahawi da karame so ma di tholak tine angang amni yengi haibagi akhoi da yam allegation se lai tawdu mi samri de no malak pa de yengba ngamoi si kitang mayam na khambiyo pung consultant amagi working hours si hafta amada 42 hours India government fixed aura tha me sidi na thabak su bayar we India government ki rules su yam kan gre 42 hours ni haire ma si aduna ekhoi gi 9 to 4 ma work tau debate Delhi di Saturday off ni siridi oidi Saturday off ni ekhoi di Saturday su work ta hole bam aduna ma gi 9 to 4 di ma sir lai ta su kya yate adugi matam de ma consultancy anytime ma adum kobu matam da phangadabani aduga pung mari dagana he nungan bagi pung nipan bawdi senior residence na fully responsible kanone mayam na khambi gadesi ma tare haraga ma leramdre haina sawbdo adugi kitang maram do masi aims to tawgani sabdarjang tawgani ram manohar lohiya tawgani anywhere in medical college ki chatnabi masi madi ai mayam da simtang haijaningi that consultant di during office hours phangani aduga office hours na taba matam dadi consultant phangoi aduga la kanda nungdin gi pung mari taraga laga manga da laga rameso leramdre tawdubu problem le di loan chalaka moi kawbada on call lagadawni first on call second on call third on call consultant ahum tare first second third call lagini am kata tare ma first call ma lakan hai bese hai jagi